ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯋꯥꯇꯦꯝ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯑꯅꯤ ꯀꯨꯟꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯏꯄꯤꯁꯣꯗ ꯑꯁꯤꯒꯤꯅ 15 ꯁꯨꯕ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯆꯕ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯋꯥꯇꯦꯝꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯁꯥꯅꯧꯖꯝ ꯁ꯭ꯌꯥꯝ ꯆꯔꯟꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯇꯔꯥꯕꯨ ꯅꯣꯂꯨꯛꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯃꯇꯧꯒꯨꯝꯅ ꯄꯨꯖꯔꯛꯂꯤ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯋꯥꯇꯦꯝꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯂꯣ ngasi ꯈꯟꯅꯖꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯂꯣ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ Wild Life Protection Act 1972 and Allied is Law. Prithibida lairiba wildlife singsiga loinana lairiba atai atopa law punna khanajanabagidamagta khudongchaba lawjage wild watem gi maikai wild watem gi maikai dagi aikoina ngasi nainabada saruk yabiu haidana haijerubada harau yabirakpa aigi gesingbo aambada sak takjage ahanbada aigi marup Sri L Indra Kumar Singh aigi extreme right lay court practice tawriba advocate ni L S T Mohendro Pratap Forest Service ki thabak hojik wildlife karino iba ai haibasi sugaina nainaba asi punna saruk yaminasi khangbi ahan griba aikogi right amasung aikogi lobu ବ୍ୟବହାର tawsi haibaga loinana ai ahan bada aigi marup Indra Kumar ta lakjage advocate ama oina practitioner ama oina what is the Wildlife Protection Act 1972 and Allied Force kari loinaba ain su lebibage haibase amukta mayek sengna takpisi L Indra Kumar advocate Wildlife Protection Act 1972 masigal mari lainaba law hairagadi Forest Conservation Act 1980 aduga Biological Diversity Act 2002 ahum masina hojimaki oinadi laigani haiba law singsi yam pak chawi adubu ngasigi mikup sida karat sampatna mayamda khangbada nungaina ba aigi kainoda kitang thamjage aikoin wildlife hairaga all living organisms se aikoina organism khuding maksibul wildlife nena dum lobo yai masigi manungda aikoina hen emphasis piba kaigumba nongsa asumba wildlife oina adu khakta lobodi yade adu maduda aikoina hen pung chambugumdi tawi adubu Wildlife Protection Act asi karigidamukta semibano kramaina semkibano haibagi samatpa history amatang thamjage law ama sema madugi evolution oirakpagi saktamdu laigadobunina madu thambusu khitang nungaini anganba matamda 273 BC ningthorel asokna bharata ningthorel oina panma matamda maki matamda pambi sa uchek singbu kankhatna ba lambi gi nak eta u thabana singba adugumba thabak kayam paikhatlei sisu law sigi horokphamgi oirakpa yabagi machak amani aduga Manipur gi context ta hairagana sok lising amaga humdra mari dagina lising macha matrai thor phaugi manungda pankhiba maidingu loyumba ningthogi matamda loyumba sinyen haidana adugumba keno amadagi lamlaki sa uchek sing amasung pambi sing sisubu kannana bidamakta tonganba phamdo humpu mari gi manungda pham ama haptuna daita leiba taingak sasanda yaholamba adugumba satna lon chatlei aduga ngasi phawda Manipur gi oinadi aikoina Sylvan Deity umang lai haidana leiribasisu masisu madudagi thangtharakpa hojik phawda leiriba umangbu maru oina lorambagi khudam amani ai thamjage aduga masigi makha tarakpada hogi IPC 1860 da IPC semdana animal si define tawdana sa sanda tathi tawoina tawbasingbu aikon dandi pibagi sanabi lae ain chanarai aduga 1873 da Elephant Preservation Act se British na pass tawi samu ngak senba adagi wild bird protection 1887 da British na pass tawi aduga 1912 ta Wild Birds and Animal Protection Act pass tawi masina ngasai 1887 gi act tuna panbada effective oiraktadana madugi awat pasingdo hapchanana mak semakpani 1912 kise aduga aroibada magi
1927 da Forest Act pass tawraga akoigi forest ka mari leinaba forest ki umangi pothok sing asiki pothok pochin tawbada athingba leinanabagi adumba 1927 da act sima pass tawre si act sima pass tawra matung da aikoina wildlife si miyoiba punsina miyoibagi punsiga tana thanaba yadaba adugumba amoiri pambi sa uche punamaksina leitragadi aikoi miyoibasi leiroidaba sigumba wildlife singje mangkhiba taragadi aikoi miyoibagi punsi sisu masigi tana thanaba yadraba punsi amanina masibu aikoina yokhatpa mathau tai aduna wildlife singsibu ngak chenba mathau tai haitana lebaki angam mathau sing ain semba singna kupna khanar matungda 1972 da wildlife protection act se sem khibani adugi mathangda 1980 da forest conservation act seme sanare adugu 2002 da biological diversity act seme adu masi matangda wildlife protection asina karino karigidamte semibno haibadi bharat si wildlife ta yamna marang kaina leiba ina khunba leiba amani aduga masida makhal matha makha yamaba sa uchek sing pambi makhal kaya amalei adubu matamgi technology na miyoibi missing yakalakpana maram oraga human activities na lanasi naba kaya amadagi umangi saruk sing se kokthokhtana adagi sa uchek sing hatoktana mangki takhigidabagi phibam amada lae aduga hairiba sa uchek sing asi even aikoina makoigi leina bat sanctuary da adagi zoo da kaida leiba bawda season khochal lakpa aduma mayam ama protection torokpada 1912 ki hoigi 1912 ki Birds and Animals Act na madu kanbang amaktaba madu act implement tawbada hairiba mayam si secure erectorban maram oiraga hawjiki act asina wildlife singbu ngak senabagi damakta tongana madu ngak sen bada thengnarakadaba thabak thoram kayada mating pangadaba oina hairiba wildlife protection asi semkhibani ek asida section 63 yawi chapter 3 yawi chapter 3 asina ahan bagi sidi ek asigi maming thonba chanagadaba mafam india da chanagadaba ek sigi maming aduni aduga ek sida aikoina central government na Director Wildlife Protection nama appoint to be Sakti Piri, adu appointment of Chief Wildlife Warden, Chief Wild Warden na atopa warden mayam su hapagi power Piri, adu National Board for Wildlife na amasu semi masida Honorable Prime Minister masigi chairperson oigani, adu state kisu ama semi state kisida state board ama semi masisu Honorable Chief Minister na masigi damakta kenu oigani chairperson oigani aduga chapter 3 sida chapter 3 da akoigi sa talaga sa hatpa masi pura thinge masi thinguba singse dandi phangnaba oiba matang kaya ma lere sumaina wildlife singsibu aikoi miyoibaga tana thanaba yadraba lengan kayanba yadraba adugumba element amani hena khallaga masibu ngak sengadagini haina semliba ain amani mase aduga hairiba sing asi wildlife pu ngak senabagi damaktani adu wildlife asiti karai da leiba forest da leibanina umang wamang sing sida leibanina umang wangang sing asibusu aikoina tangai fadana ngak senba tarai umang wamang sing ngak sendragadi masigi fibam thugairagadi wildlife ta akaiba pirai ecological balance amasung environment ta akaiba pirakpanina aikogi punsida akaiba pirai ecological balance kairabadi aikoi human life ta akaiba mayam pirakpani masi forest ngak sen by si forest conservation of forest absi tangai phadabal lai maram asina 1980 dadi subsequent to the Wildlife Protection Act 1972 gi mathangda Forest Conservation Act 1980 asi amu semi amusung sanara masidudi section manga yawe masidudi forest oina leiramba lamsing ase central government gi ayaba yaudana atopa non forest purpose amagi damtu sinabu suya yadre sidi yam
scope ti yam pi wildlife ki city khara hen pak chaw keno mani aduga hawjiki forest conservation act 1980 gi matung da amuk India sisu United Nations ki signatory amo oi aduga 1992 da koigi biological diversity act ki UN ki convention ama madudi India su yawi adu India su yawna maram oiraga maduda piriba maina convention do ne affirm tawraba wafam sing ado India su binding oibanina biological diversity ki maramda ainama sem biology Bharat ki su tangai phatabu oiraktuna 2002 dadi biological diversity act semi act da section humpumanga yawri aduga masina karigumba masi ek asigi mapung oiba pandamdi aikoigi leiriba biological diversity ko India da leiriba isam samna khudam moina biological diversity je lam amaga hauriba leiriba sa uchek sing hauriba pambi kaino sing je amaga manadabanina aikoigi khudam moina harabada aikoi sida prithibidagi itop topa sangai koba aikoigi national animal oiriba sigumba sa the ukhulda siroi chingda horiba siroi lili aduga juko valley da horiba juko lili sigumba atopa mafam da fangdaba sigumba makhalgi variety gi pambi sing su masisu one of the very good example of biodiversity prithibigi atopa mafam da phangdraba sumba asigumba pambi natraga sa sing asi pu aikona biological diversity tomthin oiba adumba makhalni adu masugumba sing asi aikoina ngak sen mo isam samna aikoina kanagumba xyz amana siroi lili si karamba altitude ta karamba soil da karamba temperature da hawi haina research tawrukpa matamda madu aikogi national biodiversity authority haina xi makada semiba authority sigi ayaba yaudana madu haiba yaroi kanagumna madu India macha nataba aduga any corporate body India da register tawdaba amana masigi maramda India gi leireba por singdo research tawba natra kadoba lawbo kopa amta yaroi aduga research tawruga su amu madu atopada sigi national biodiversity authority sigi ayaba approval hana ayaba lawdana transfer tawba yaroi sumai tawdana India gi leiriba rich biodiversity gi oiriba machak sing asi atopada transfer taw ngak senduna thambagi authority ado national biodiversity authority da lay aduga masina national biological authority da masigi mari lenaba employees sing officers sing appoint tobangami power delegate tobangami sinaba regulate tawni aduga guideline issue tobangami aduga intellectual property Oji asa thawdor si engine akma kaina tharba trademark asigumba ama ai sumba plan sidagi tawjage haibase biological authority gi makhada ayaba yaudragadi yade aduga makha tabada state biological board haina amasu semi adu union territory gina masidi sem drama di central government control tawrabanina aduga local body singda panchayat kumba kariumba municipality da su aikoina management committee ama semgani aduga ek asina aikoida India gi citizen nataba India gi resident oidaba corporate body singda India da register tawdaba adugumba corporate body singda aduga non Indian oiba singda participate tawba restart tawraga su non Indian singda participate tawba singda masigi ayaba si piroi biological resource in the moid the pithok pa yadre the result of research se aikoina atopada transfer tawba yade aduga ayamba khudingmak national biological authority ki ayaba yaudragadi kanamta da masigi authority si pidre haibadi India da horiba napi singna sa uchek sing varieties of lairiba sing si ngak sen masigi tongan base with the authority of the national board sida leire aduga national board sigi mathau si sagi ayaba piba yai natraga yade du khanaba central government da masigi mari lenabada advice tawbuduni hairiba khuding makse ai koina
वाइल्ड लाइफ पु ngak senadam gi damakta semkiba ain si Nam nungaijay hojik akhoi advocate ai guest na what is 1972 what is the Forest Conservation Act 1980 amasung Biological Diversity Act 2002 bu yamna elaborately mayek sengna wild gi chapters da takpi khare ai makhata na ani suba ai gi guest TH Mohendra Pratap ta lakjage as a being forest officer hojik अखोई एडवोकेट ना लोगी परिंग मयाम असीगी चटना लोंचत सिंग असीदा being a officer of the forest kari kari fil thengna bi akai atoi amang ata amadi yaning ba yaning da ba tawai da ba sing taw ba pumna mak si as a authority mayek sheng nang ta takpi si fil wak ta thengna ba sing si yam paze we advocate sab na yam paze thambi khre number 1 the in hygienic was ki discussion se mase wildlife the based over centered over ek atoi na magi mabu kannaba mabu phagatnaba mabu semgatnaba sagatnaba sida based over monda centric over discussion ne lojage and ahan bada akoi ki as a technical person as a field labor me mo ina thamsreng budi masigi exing se masig ain sing si ke do bogi de makta se mai bino haibiso haibidi akoi ki mamang so ke advocate sam lamlak tali ba saw check pami singna manam sing mina koi de ba domesticated to ba jiba kudima haidi miyam na khangnare bisina achau ba akoi ki kai gumba samu gumba se wildlife era khangnar me matam khrei ma da masigi misconception se prasada su akangai de sadom le adu tawdabo कोई मसीगी से सरकार ना खंबीरक पदगी लमलक की साउ चेक सिंगना से वाइल्ड लाइफ परगा वाइल्ड एनिमल का कने बसुलाई वाइल्ड लाइफ होइदी वाइल्ड एनिमल दी लमलक तयुम दे युक्त ब सा सिंग दो आइदी मीना कोई दबा या कोई प्रकृति मरक तलेबा नॉट नेसेसरी फॉरेस्ट लेगिने हैबनते कोई मियोय बगी मरक तसु कोई असोंग बा जगह दसु कदमैना शहर की मरक तसु कोई दिल्ली गुंबा कैपिटल अखोई यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क एंडले अना शहर की मनुंग दसो अचौबा मीना क्रिकेट इना लेबा मनुंग दसो अदम लमलक की साउ सेक्शन सी लेगनेबा हाइजे मोइना अखोई फॉरेस्ट nga tar legine haibna teba ada forest lebidagi forest nattana leba jiba mayam ma koina manipur su uba phangeba अखोई के गैजेंगलांगुंबा एदि खैरोइगुंबा अदगी अखोई कोई इवन योंग इकाई तबी कोई स्लो लोरिस्ट चिंग बसे अना कोई ना मीने योग तब सिंग दो अगर पांबी तो बिगे अदगी मना मसिंग तो बिगे ओ कोई अचौब साथ बे उचेक तो बे अमा कोई जीव खुदिंग तो बे मतलब कोई ना नमलक तले बसाव चेक आईडी वाइल्ड लाइफ परगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक सीना मसीना खंगने बा अरे मुई किदो वी कंदुइनो कोई ना हन दा कन्नर में कोई कुंसुब शताब्दी के होबदा कोई इंडिया से पृथ्वी से कोई पाकिस्तान कोई टाइगर की कई की पॉपुलेशन ऐसो की मत क्या में लाख इन टर्म्स ऑफ लाख 5 लाख सर मतलब सडनली माँ की पॉपुलेशन सी कंगन हंदक रहे कोई भारत वर्ष से जो टाइगर की कैपिटल ने हरे बल्लम ने अना पृथ्वी की वहाँ खुदिंग तो लोग फंगे है कई सीधे अगे मान फंगदब से फंगदब जगह ली है को असु अन वेरी टोपोग्राफी था दगी बायोम्स फंगम बसा से कोई सडनली मासी ताथग्रेबा सामू सुदुंगाय अन सा खुदिमा जीब खुदिमा लोइनमक ताथग्रे मागी पॉपुलेशन करिगिनो हरगा मरुइना अखोई मागी क्वाइदी मरुइ बाहन बा मरमदी अखोई मियोइबगी मसिंग से असुके मदे याम खलपा आइदी अदुना मान मरम होइदना मियोइबगी लेफम साफम आइदी मागी लेफम की आइदी मागी पोथोक चानोय पोथोक याम थानबा मागी दरकार लेबा अखोई उवागी पोथोक मिनरल रिसोर्स नेचुरल रिसोर्सिंग से सुम सिनर पदगी अखोई मुगी सागी हैबिटेट जी चक्ता फम सुम पिक्चलप अदगी हंटिंग अखोई मागी अखोई वाइल्ड प्रोटेक्शन एक से और से कोई मासी याम इनिको बे एकमने इट्स नॉट लाइक एनी अदर लॉ माना देबा मासी हान बदा लमलकी साउ सिक्सिंग सी कमाइन कनगदगे तौबिया दबन कइनो तौबिया बन कइनो हंटिंग सी याद्रे सेक्शन 9 दा अद मै यादब्रा हैसु अखोई मासी करिगुंबा सासिना कइसिना मी चाब सा ओरोने माना मियोबगी पुंसीदा अमदी मियोबी लन थुमदा आइदि
खुदम में ना कोई ये खबर दा थिंग नबी रम गने कोई ये समूह सीना असम दा बिहार दा झारखंड दा ओडिशा दा इवन मध्य प्रदेश दा कोई मोइन लाख पदगी कोई मियो बिगी यम कई चुदेरक पा मी बाव हालक पा समूह सिंगार पुसले मतंदा लाख पदगी लोनर रक पदगी अदे कई सिसु हन रक पदगी मया रक तब दगी मा से मेनिटर रे अदुगुम्बा मियो बिगी लाइफ ता सिंगनर को मतम ददी कोई से विद एक्सट्रीम यामना चेक्सिन मा से तौदा भी आद्रबा कोई लास्ट रिसोर्ट इन माइज कप थोक पे है हतोक पे है हन थोक पे है हन बदर मा फान अब ट्राई तौने ngamaktr kandadi ma se kapna bagi kino phobo wale production ko expert se de second da thachage hauji takpi se ga akhoi ya relight ba ya ningjang ba ya ba akhoi gi puwari da khamba thoi bigi wari da su khoiren tak ta kai si pha da ya da na khamba ga nongbal ga changyeng gi mai kai da bu oirap su kai du na akhoi gi taibang mi da cholak pa da gi kunjamala hat pa adu yam liraba matam dagi chatna lon chat ama ningjang jer poi ba ni makata bisi yam so hori ne da mi folklore se ade saga miga se inseparable tana leino tana batana biade mi winga se art and culture akogi pasaba painting ade wari miyam malera kana thogi wari adagi yamna nuksingai ba wari ade mi bagi punsida akoi asof fables ade panchatantra gain mayam tarmai se puna maksi akogi chatna lon chat si adum lejerai hojikna in return oibagi wane ado akogi through mouth de jindagi ahlam na koi funga wari gai leine ko madu mayam se koi mioi bina mohidi tamine life asaba even ana laing da boba akogi kenogi insect ki mamitagi lorga koi ji ana bagi laing bagi technology develop tori ne have ana sim fil kya da koi saga mi ge ji thana bi ade ado lairi bi kedo bagi ain si darkar lairi bi no have question ne luxury se ana ngasai gi ukin sam tambe ki ma'am ek nong technical aspect logi legal yam phazan tambe gre masai se tobu ya ba ya da ba tawraga na kai no ai di usik se kai gi population handare sa gi population samu se handare kai no na mi bina koi gi china da kai gi masa any parts of kai si magi mondagi magi sarudagi sayangdagi karidagi karadagi magi khudam mangonda palba khudimuk se hidak wino thokpi hai mi be sakti hengana ba kankana ba se china dagi international market se mangonda kai gi saru sayang yam se india da hadu ke no southeast asian market da chati bane ba masi illegally ni ko ana masi gum ain se thingna ba adagi amu kariguma amanga da thori kamai tone moi kamai thamgani ase aina ga sai panjaki da mamang da usigi wildlife program very unique administrative act ni id kino se magi kariba criminal component am yori adagi review koi civil ki id kamai tona national park se kamai na constitute tokdagi sanctuary se kai do kamai tokdagi haibse ain gi thongda mio akoi mio besu son da ba aina su tokda ya da su tokba siumba adagi akoi amuk dandi pi be sium yore ine ba minister pumna maksi masagi akoi ukil da tapi ba diversity act loisal panbiram ise masi pumna maksi kai de ne masi de marak state da break amtang lojage makha ta ba procedure amasung penalty offense amadi phil la kari kai thena ko punishment kayam phangar ba kai si mayek seng na thambi na bugi da mutai case and request tawjeri matam na kayam leje da baga marak sida da break amtang lojage miam pumna break si ga ngak tang potha mina si loina na makha ta ba so mu yengmin da ba wild watem bi mai kai de ki impact news bu yeng du na lebi si amu an wild watem da yengbi ba pumna pu miyeng singsanjeri ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯌꯦꯜꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯒꯤ ꯆꯦꯞꯇꯔ ꯑꯃ ꯂꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕꯒꯤ ꯇꯨꯡꯗ ꯋꯥꯇꯦꯝꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯪꯁꯤꯟꯖꯔꯛꯀꯦ ꯋꯥꯇꯦꯝꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯗ ꯎꯀꯤꯜꯗ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯏꯟꯗ꯭ꯔ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯥꯛꯄꯤꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯥꯏꯟ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯐꯦꯟꯁ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄꯦꯅꯥꯜꯇꯤꯒꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕꯤꯖꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯎꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯁꯤꯝꯇꯒ ꯇꯥꯛꯄꯤꯁꯤ ꯑꯝꯇ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯀꯟꯅ ꯌꯥꯎꯏ ꯃꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥꯏꯜꯗ ꯂꯥꯏꯐ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯑꯦꯛꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯀꯟꯕ एक अमनी मरम दी कइनोदा कनागुम्बा मना समू अमा हाटलगा समू मया ललोन म मतमदा लुपा लाख लाख ते योन बि याय अदुबु माबु करिगुम्बा फाबा मतमदा दंदी दो लुपा यांखै चाम तौरगा तौग्रगदी माना आई तरारक फाजनु आई समू मयादी ललोन गनी हाइदना साइ आइन दु काना दबि फिबम द लाखपनिना हजिकती एको यूनिक ओबा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट सि लाए मसिगी प्रोसीजर अदुगा
prevention and detection si director natraga other officer or any police officers nu SI dagi tadaba amana karigumba sagi sa ama natraga sagi sadong machet ama kanaung pure natraga any chingnable layer haragati gari do or sumana lepal laga madu check toba phaba seize toba mi su detain toba arrest toba yai aduga forest ki officer natana atopa mina complain toba the day court na masi cognizance loroi aduga kanagumba mana ek asigi provision si thugai raba adoi tadi mark si any condition of mana kanam sa kapagi oirasu mo license kumba khara maunda pigi ba leibo oirasu masagi karigumba sa ma it is in danger to human life haiba lagadi madu authority na sadubu kappa han toba hatpa khotpagi ayabu piri adubu mana kai amakak anaba kai amakak hal oina thagibo license tuna atoppa kai manga hatu amagadi ma adum dandi phangba taba adu matangda license ki condition sing do breach tawraba adu itadi mark se sai ahum bawbagi dandi aduga fine lupa lising kun manga bogi fine tawba yai aduga kanagumba xyz nupa amana ek asigi schedule da sa makhal khara piri yamna endangered sa ni haina mutkhiba yabagi akiba leraba sa sing ni haina uchek sing ni haina piraba schedule sing do adu da yawri ba sa amana halu kholuba tawragadi mark se sai ahum dagi tadana sai taret phawbagi jail thambagi imprisonment gi dandi aduga lupa lising tara dagi tadana fine tawba yai aduga karigumba tiger core area da changuraga haireba offense si commit tawruba taragadi mak sahi ahum dagi tadaba sahi taret phawbagi sangdokpa yaba adugumba dandi aduga lupa lising yankai dagi tadaba aduga lakh ani phawba gi manungda fine tawba yai aduga man anirak suba crime tawbu oiragadi maje sahi taret tagi tadaba dandi yam lumme adum sahi taret tagi tadana aduga fine ju lupa lising yankai dagi lakh manga dagi tadaba adugumba dandi yam chauna adum tawba yai hairiba compound sing effort sing se minimum imprisonment se pi daba ngai 3 years minimum koi ngai 3 years tagi tadaba ka hairiba sumata apik pa ngai which may extend to 3 years ka haiba minimum limit se pi daba sing sidadi masi forest ki officer sing duga ngai si wildlife ki keno duga compound level of the compromise to budi yai haibagi keno leire sina hojiki wildlife protection ek asigi procedure and penalty aduni aduga forest ki dadi kanagumba any xyz not any officer of the authority maina forest land amabu di reserve turga non forest purpose ki damukta sinaba yadre any xyz or any officer obe ade forest land si agricultural land ontokpa yade yadi karigum otho mabadi Otho madi crime commit tawre crime commit tore punishable oire punishable ore 15 days ma jail da thamba Acha. sibau laire sina Yes. forest act tu gini aduga mu biological diversity act masai aina mamang da panjaki ba biological resource ama aina fange yade adagi authority ki central government ki ayaba yaudana authority ki ayaba yaudana ine tawruraba adu itadi crime ama tawre x ki makada masida sigi biological diversity act asigi makada level offensing ase they can be arrested without warrant case can be taken up case lo khot haibadi koi logi londa the cognizable offense oi aduga non bailable oi bharati jamin je pe yaro yaro heba if any man aram si tawrumagadi ain habi prima facie ma leiragadi tawrure habagi thajaniya oba machak singdu leiragadi magi bail satpa yaro bail satpa yaro na aduna crpc ki tongan be aspect ama thamjagrage ain ji wani akoi aduga court na su central government natraga mana delegate tawba authority natra officer na complaint tawba natna court na di masigi khut thingjen ba ngamaro cognizance lobo ngamde ado penalty ki matang da laabda kanagumba xyz amana sigi section
kano si makada ngasai ki India macana tabam na India ki biological resources si lauram mawa without the approval of the authority adu ma dandi fangani dandi sisu may extend to 5 years adu fine na 10 lakhs aduga magi damage mana tawriba thabak adu crime adu na damage tholabgadi mana pidi fine ja adu da commensurate to yai maina lei aduga section 7 da natraga koi authority ani gi yena ramadai si tawro and authority na order ama tagiba oiraba adu eragadi adu gumba mido aduga 5 lakhs natraga ani ma 5 lakh lupa lising fine su tawba jail su leiba sima adu karigumba yam sathi riba amana biological diversity act cd authority na tawro and order ama pi graba judgment gumba ama moi pibagi kaino mi yawri sai matam sin ten manina du scope to chawmun kitna ai hayogdre adubu adugi rupa amana hana crime amu su tawraba adu makhatana crime amu su tawraba adu 2 lakhs ki second time the 2 lakhs tagi na ma kano se every day 2 lakhs se mana continue crime je continue tawradi nong ma lopa lakh ani gi chang da fine to bune heba maina yam kanba aina more si high river sing se these are all about wildlife protection act wildlife protection ai koi gi punsida ado aina aroi bada haine ringi si penalty fana leiduna su ai koi na ain sima seme haidana ain sigi dandi du bu ki bana tra ki bagi wafam do thadok piraga we the human ai koi miyoi bani aduna all living creatures are in our family like we ai koi na jiba pan sing pambi sing bu nung siraga suma crime si di lion amata su thore adu ragadi prithvi se ai koi gi nungai raba yum ama oigani hai base ai thamjage we are not waiting for the punishment hardship keno lobuduna kana ba natte adugi adudi last resort ohen si adu sulai taba oisnu prithvi se ai koi gi nungai raba yum ama ohen si hai base sa ukil na aroi bada thambiri si ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯇꯟ ꯂꯣꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯗꯟꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯇꯨꯡꯑꯣꯏꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯡꯗ ꯊꯝꯒꯗꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯏꯕꯪ ꯃꯤꯅ ꯉꯥꯛꯄꯤꯁꯤ ꯁꯦꯟꯕꯤꯁꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯍꯤꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜꯅꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯄꯤꯕꯤꯔꯤꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯒꯦꯁ ꯅꯝꯕꯔ 2ꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯐꯤꯜꯗ ꯂꯩꯕꯗ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯅꯤꯁꯃꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯏꯟ ꯔꯤꯇꯟ ꯂꯩꯔꯦꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯕꯅꯤꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯗꯟꯗꯤ ꯐꯪꯈꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯗꯟꯗꯤ ꯐꯪꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥꯏꯜ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕꯒꯨꯝꯕ ꯀꯗꯤ ꯂꯩꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯝꯇꯒ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯝꯕꯤꯌꯨ ꯇꯦꯟꯇꯛꯅ No, ahanbadai podama clear to honjage. Section 9 the Wildlife Protection Act na is hunting to sungai adeva. It may be in the national park to a sanctuary the way koi likai to be Wildlife Protection Act na provide no tourist we wildlife se except Burmin na schedule 5 year se sina schedule 1 is na quite the endangered to quite the protection darkar lebdine. Adi part 2 schedule 2 schedule the your above every wildlife see karma wildlife thing asana define to and anything sigi the life say section 9 na prohibit to ana mase wildlife say akoi hunting to ba se akoi na nongmoi na kapana te trapping to bi magi marum lok to so uche ki marum lok to so hunting ni magi trap to ba magi lang thana bi da wang lang ma kin ba so hunting ne adai magi chingchen ba attract to ba adu so hunting the provision not necessary thana tilaga ya tena kapa no moina kapa the hunting na teb ko and hunting to the sungai adi sima ko na number 1 da ko na prasada thamsering se sima clear we bam darkar le punishment ki part ta har na punishment ding asa hunt to bia the ain yadramne na mana tori ek to punishable adu moire ko adi quantum of punishment to the uziki asagi habi kibdo uziki any ko na kengba forest ki officer or police officer na faba matamda magi case to ma make out torane uziki compounding to baiduna akoi gi suspicion ek ama hunting to bagi karigama suspicion leire mi sina to ma chaw sina hai matamda compound ni yana bi ne ba madi punishment na te ko compounding to bodu di akoi forest ki da madi fine ne te nei manang na karigama simam to reasonably suspicion leire exist ai di compound to bagi provision ado Sagi kino se any akwina lamlaki saw checking si trip tore loin mak punishable ne magi dandi loin phangani hoi khena ba schedule 1 ore gana ngasai ukin samna tapi hibdo adi amok akwina khambi ke dawna national park the wildlife sanctuary da
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯎꯆꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥ ꯀꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯛ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯦ ꯃꯗꯤ ꯁꯦꯡꯇꯣꯔꯝ ꯀꯩꯝꯇ ꯁꯣꯛꯄ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯐꯝꯅꯦꯕ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯍꯟ ꯇꯧꯔꯝ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯗꯩ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯥꯛꯀꯤ ꯕꯥꯎꯟꯗꯔꯤꯁꯤ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯝ ꯇꯥꯔꯗꯤ और करीगंबा मा आइन यादव थबा मई थारम तारदी लोइनमक अखोइगी पेनल्टी से लोइनम फंगने को अना पेनल्टी दिदि ngasa hebi gibdo uziki ukin sam takra ichacha roebko ana uziki dandi phongbagi di hoi manipur da case me am pending lere ko okay national park ta torubagi kholubagi adugo yamna ka hena chawna phongba dandi di ngasi bogdi uzi phogdi hedi uziki kino se केस मैम चतरी कोर्ट मैम कोर्ट की थोंग लोइन लेरी अखोइसु अखोइ तोफम तोपा अदे तौगबना नोंमई मत्प यावग्रे अदगी अखोइ गाड़ी मत्प यावग्रे को अखोइगी केनोदा अखोइगी अखोइना अखोइगी मोटरसाइकिल मत पे यावग्रे अदगी नोंमई मत पे यावग्रे अदे मी जेल थम यावग्रे को पेंडिंग खरा लेजरगसु कंप्लीट तौबसु लेरे सिनेब अदगी अमना अनुभवना इन हबचनिंग बना गसगी अखोइगी वाइल्ड सी नेशनल लेवल दमा नेशनल लेवल डायरेक्टर वाइल्ड प्रिजर्वेशन का हाइसे स्टेट के लेवल दादी स्टेट की ख्वाइदी चौबा वाइल्ड प्रिजर्वेशन एक पुत चला रही बसी चिबाइल वार्डन नेबा चिबाइल वार्डन की मखादा ऑफिसर हम लेबा और मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट ना मसीबोगदी मा कंप्लेंट फाइल तो भी अप टू द एसी फॉलोले को लेडी बसिंग सिना कंप्लेंट फाइल तो भी सिना स्टेट की अखोई गवर्नमेंट सर्विसिंग ने अदु नतबा कनागुमा एक सीरीज अखोइना वाइल्ड की क्राइम दी कमिट तोरगा कना सरकार की मी दु ngatre डिपेंड कमन मेन सु वाइल्ड ते इंटरेस्ट लेबा मी सु नमित हुंबुनी कंप्लेंट से फाइल तो वे हैव इंटेंसिटी पीरियड ही आल्सो कैन फाइल अदुगी अनोबा अमेंडमेंट अच्छा मासु कंप्लेंट फाइल तो भी है हानदी यारमदे अदुबो अनोबदा हाइसी मसिगी निचे हलबनेना अखोइगी भारत सरकार ना हाइदारे लेजिस्लेशन ना कंप्लेंट फाइल तो भी प्रोविजन हम सुबिबिरे दैट मींस आइदी मी खुदिमक स्टेक होल्डर ने ngasa ukin samna appeal thambigi to aidi akoina pambise ain se punishment pi banate ba punishment de deterrent ne ba akoina phaba punba jail da thamba isi de adu natna akoi mi khudimana lamlaki sau check jengasi biological diversity act si de is matam leitrabne nei kaine se forest conservation is ek is yam powerful oi be ek ne picture pikpa section mari katang yaw be ek ne ba adu rusu man harise forest erga koina not necessary reserve forest protected forest na tiba ai yumda liba aina on top of forest within the meaning of forest dictionary meaning the chat curiosity forest edikra uwa fusandra liba सरकार की को तो फॉरेस्ट ने हाइबा हाँ अदुसु फॉरेस्ट ने मतलब द फॉरेस्ट उन बजगा सु फॉरेस्ट ने आइदि फॉरेस्ट से करिगिना फॉरेस्ट से असम इंपॉर्टेंस भी दी फॉरेस्ट लेते दी अकोई की वेरी ओन एग्जिस्ट अकोई गसी वरी सारे बस चौकट पे खुंदांग चलेबा नुआए फलेबा इसिंगी नुक्सित की फ्लड की करिगी लेपाक लेहाउ की सी फॉरेस्ट का लोइना फॉरेस्ट लेते दी अन नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 33% of the total geographical area से फॉरेस्ट तमोई से मसे सरकार ना प्रजा द वाना बनेतेबा प्रजा अखोगी नुआई याइपना चौकटपा लेपाक अमा नुआई याइपबा डेमोक्रेटिक लेपा अमा ओइना मियोई खुदिबा भारत वर्षदले मियोई खुदिबा नुआई बे बो पुंसी अमा लेनबा मागी फंफम तोबा बेसिक फैसिलिटी मैम दो अखोई इसिंग बे नुंसित के बे लेपाक लेहाउ के बे चौकट की नुआई की है दी इशोना सेबिरबा उमंगाई मम से कंदबदी यादी है बने अदो ngसाई उकिन साहब ना है जिगे मतम सु लेरथ्रबिना लेना जिगे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी याम इंपोर्टेंट भी एक फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक है मसी मिपुंग कोनी मखा कांदा कोइना लेबाक तुथुइबा खुतुइबा मैम से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पुलिस ना फाव फॉरेस्ट फावा जेन पी बदरतीब अकोई हिंगे नुआगी याइफगे आई दनतरा आईगी इसाइसु सिंगसे नुआ हनगे याइफनगे पृथ्वी सिबु नुआई बे याइफबा वाटर पातबा लममु हनगे हदी अकोई उमंग वमंग से अकोई चौकट के इंडिया ना चौकट के कदाई दिनो है मिनरल रिसोर्स फॉरेस्ट रिसोर्स अदगी रिवर की रिसोर्स पे हम सिदगी सेम कांदा इंडिया से अकोई वन ऑफ द मेजर इकोनॉमी पृथ्वी की अमेरिका जापान सिदला इसमें लेना बस सेम कदुई से रिसोर्स फॉरेस्ट देने अद फॉरेस्ट लेटर दी अना ले अना बगी प्रॉब्लम में हम थोड़े नक्सांग फॉररोय फतबा कार्बन डाइऑक्साइड बन लेथल गैस में हम चासलादी लाइव इसिंग दो प्यूरिफाइड एबा मिनरल एबा रिच एबा रोय अदु इता दे इवन अकोई की मेडिकल साइंस चौकलदु चारिब थैब मैमना डिपेंड तौबनीना मी पुंसी लेबनीना फतब चिंजा फतब इसिंग था कांददी अकोइना फन्यामना मेडिकल साइंस चौकलजु फन्याम तक
ꯁꯥꯒꯠꯂꯁꯨ ꯉꯝꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯅꯦꯁꯟꯁꯇ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯌꯥꯏꯐꯕ ꯒ꯭ꯔꯍ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯎꯃꯪ ꯋꯥꯃꯪ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯩ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯁꯦ ꯐꯍꯟꯕꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯗꯩ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯁꯦꯝꯕ ꯉꯁꯤ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯥꯏꯟ ꯑꯍꯨꯝꯁꯤꯅꯦꯕ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯥꯔꯠ ꯑꯅꯤꯅ ꯃꯌꯦꯛ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯡꯅ ꯁꯨꯒꯥꯏꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯍꯤꯡꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯔꯦꯡꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯌꯥꯏꯐꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯈꯨꯠꯁꯦꯝ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯇꯦꯝꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯂꯥꯛꯆꯔꯒ ꯇꯥꯏꯕꯪ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯌꯥꯏꯐꯅ ꯂꯩꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯆꯥꯅꯕ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯂꯩꯅꯕ ꯌꯨꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯦꯠꯅꯕ ꯐꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯁꯤꯕु ꯅꯤꯡꯈꯥ ꯇꯝꯅ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯐꯪꯉꯒꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯇꯥꯏꯕꯪ ꯃꯤ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯦꯁ ꯅꯝꯕꯔ 2ꯗꯁꯨ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯣꯇꯤ ꯀꯄ꯭ꯔꯥ ꯃꯀꯥꯟ ꯔꯣꯇꯤ ꯀꯄ꯭ꯔꯥ ꯃꯀꯥꯜꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯕꯨ ꯅꯤꯡꯊꯤꯖꯅ ꯌꯣꯛꯈꯠꯇꯅ ꯉꯥꯛꯄꯤ ꯁꯦꯟꯕꯤꯗꯅ ꯂꯩꯔꯒ ꯑꯍꯤꯡꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯋꯥꯏꯜ ꯂꯥꯏꯐ ꯋꯥꯏꯜ ꯑꯦꯅꯤꯃꯦꯜ ꯋꯥꯏꯜ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯍꯤꯡꯕ ꯉꯁꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯚꯥꯞ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠꯇꯤ ꯉꯥꯛ ꯁꯦꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯠꯅ ꯂꯣꯟꯆꯠꯄꯨꯁꯨ ꯕꯦꯕꯍꯥꯔ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯇ ꯄꯨꯊꯣꯛꯆꯕ ꯋꯥꯏꯜ ꯋꯥꯇꯦꯝꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯒꯦꯁ ꯑꯅꯤꯕꯨꯁꯨ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯨ ꯃꯇꯨꯡ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯉꯥꯏꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯤꯅꯁꯤ ꯋꯥꯏꯜ ꯋꯥꯇꯦꯝꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯕꯨ ꯊꯧꯒꯠꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯥꯟꯅꯧꯖꯝ ꯁ꯭ꯌꯥꯝ ꯆꯔꯟꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯅꯣꯂꯨꯛꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯔꯤ